Myanmar News Lor Khom ni Zandariat Vel Khan Yangon Division South Dagon Venga NLD Nuaya Thok Thin U Khin Kio Chu Piu So Tai Ten Silai Nenan Kap Lum Ani Anu Pui Po Amal Puya Hliam Tuara En Kolme Kani U Khin Kio Chu An Veng Kong Sira Coldring Le Petrol Zuar Lai Chu Piu So Tai Mi Pahni Chu Bike Nenaron Kalin Alua Voi Khat a oma voi ni an ka pa a hmuna boral nga lani reilova sipai motor ron thlengin a ruang hi an la ani ama hi man turli zinga mi ania reitak chu abiru ve nan chungko har satna wangin thlakhat liam ta khan ron hole ani Sagain Division Khin O Township wa than khuwa sual sipai ho ruat administrator Nuaya Thok U Ong Hin kum somruk pathum chu tukin dariat lemin somli vel khan chema sa hlum ani hunrei takatang to khan silai anei thu te po in ti thei takin mi pui vona na lo soi to thina ama wang hian voi riat zet an khuwa hi sual sipai howinan dap rep to ani tukin khan rama om lain tu ti riat lo ten an juk sa ta ani khit thit media Central Myanmar sipai le anti junta te in Beijel Central Myanmar anti junta fighter le Myanmar sipai te in Beina anti junta fighters le civilian somni panga in nunnan chana tual chungmi te chuan sipai te dawin ral thuaman chelek na sa zual zelbok Myanmar hi kumin February tha a Aung San Suu Kyi sarkar sipai ten an pai thak nu abuai zui zela sipai ten chet lak na an neya mi zaria somkwa chuang in an thi pha to ni in local monitoring group te chuan an soi mun then khata chuan civilians te chuan state administrative council beilet turin defense force an din hial ani central Sagain division chu defense force le military te in beina na satna mun berni in tuna buaina chuak po dipain khuwa thleng ani 99 Myanmar sipai te hian military truck manga khuwa lutin silai an met puak zui ngal mai ni in khuwa cheng te chuan an soi ani lai pui tum som ni paruk apuak ti in khuwa cheng chuan a soya anti junta fighter te chuan an beilet na chungin an dal zo lo ti in a soi bok ani sipai te hian konga mi an mule khuwa mi an mu apiang an kap top mai ani tumbik po an nei lo ti in a soi bok sipai ten khuwa an chua san fel nuwa chau heng mi thi ruang te la turin in an chua san ngam chau bok ani ruang tam tak te hi an luwa silaya ka deuh vek an ni ti in khuwa cheng chuan a soi bok anti junta fighter te chuan dipain le a chevela sipai anin no khom tam tial tial ti in a soi boka sipai te hian ram hnuaya po an zui zel thu soi ani bok Myanmar sarkar thu chu ero danglam thungin sipai te petrol line lambun an nia sipai te chuan am terrorist te hi kaplet zui ngalin an hne na tang mortar pali le silai paruk an chu sakti in Global New Light of Myanmar newspaper chuan a chua thunga nun na chan za ta soilang lo bok Myanmar sipai ten mi pui te chu an vo reng chung le an man reng chungin ni tinin kot thera sipai sarkar du lo na lan tirna ala reng thung ani sipai lam tang mi torot hau tulu tan sak ani sipai sual tirka civil mi sipai ten ral thuaman pek thin le hek tu sipai sual dolet tu mi puite run tu mi nok sak te da that an ni na po satama Sagain reason Khin U khuwa piu so thi gang hau tulu ber alu tan sakani hi post lo phal ani lo Sagain reason in beina hi al chhona sata hleya trong trai pui an tul tak meu ani tukin dar kwa vel khan tanin thai division thai chong township so phai khuwa sual sipai ruat administrator u thet to chu ka hlum ani mai tua mi panga te chu u thet to ina an lu ta atlan chia ma se an kap zuya a muna thi ngalani u thet to hi kong zo laya mi sual ho hne na chanchin thlen thin tu ani khit thit media rik thana hloka ani marawata han Chinual media July ni ruksang ni somni pakhat thole ni
COVID-19 shikai le thi pui tam lama berkai kalimiu veng tin le thler tina shik tha na hloka ani kalimiwa hian ninga chhungin covid 3 wanga thi mi za chuang an om to a June le July tha chhungin mi za thum chuang an thi to ti hriat ani rampon lam chan chin thar silai le ral thuam keng te chuan Nigeria boarding school pakhat atangin naupang za somli lion kidnap heng misual ral thuam keng te hian Nigeria mar thanglama Kaduna State High School pakhata security staff te chu engma ti theilawa an siam hnuin heng naupang te hi an rubauta ani he thil hi tun hnaya ruala in ruk bona lian thamzinga berni in henga te hian school kal lai le zirlai te chu an bitum ber an ni thina ni heng mi kidnapper te hian atir taka chuan zirlai naupang za somruk panga an ru chuaka ma se somni panga te chu an kuta tangin an lo tal chuak le thei hlawa zirtir tu pakhat chuan an hruaina tu renga hriat lo thu a soi nikum December nu atang khan Nigeria state changchanga zirlai naupang sangkhat chuang ruk bo an lo ni to a then te chu tual chung ho tu te nen anin biak rem na tangin chua le an nia naupang tam tak te ro chu misual hoin hrengin an la kol mek bok ani Kate Middleton quarantine mek ani Catherine Duchess of Cambridge aka Kate Middleton kumsom thum pakwa po COVID-19 kainen anin kalpo awangin khung thran mek ani TMZ tarlan danin karma sa khan Kate hi virus kainen an lo in tlopo pala am British rules sa po COVID-19 kainen in tlopo na nei chu ni somtal in khung thran tur ti omin Kensington Palace lampoin thuron chuain a hrisel na that thu le symptoms po engmalalan lo thu an soibok nima sela midang angin dan zomin ina ain khung thran thu an tar lang bok ani min dat tran puina tling khom cheng sing ko chuang pamina hlan me ni somni pani sang ni somni pakhat khan MSR a chin state ta zona thak u naw min dat dal tlante tran pui dil na po siamin pam chuan ve bur kan khon saka nireya liam main thuam pui venga chiat na rap thak tak a thlenga chumi hnu loka TNT mun pui hripui na han nuai zui le boka kan u naw bai vai taka mek te ngai sak thaman meu lovin thil dang kan buai pui chhota zela an mingen na le be seina du angin kan ti hlotling hlei theilowa poi kan ti tak zet ani heti mek lai hian mi mal tlom ngai mi sang sang te tholom tling khom hi sing ni bor chu alut man thawa hemi bel cha tur hian pam lama kan ho tu pa le kan thian pa tu na Switzerland a mek pupuya sai lo te nu pa chuan cheng sang riat lai mai an ron to nei ta kan valom em hei mai ala nilowa half long lam atangin Reverend Khol thang lian chuan min ron bia in Myanmar ral tlan tran puina an kau khanin pek an du thu min ron thil hlo maya u naw min dat te ta na kan khon kho mala bei tham deuh boka an ni tan hian in pe mai theyem ti in kan lo nge na rem an ti tlanga pam account lama cheng singa sanga le somni lai mai an ron thon ta a kan va han lom te reng em min dat ral tlan te hian ram hnuaya eile in tur ba ka sil le fen tak nial po an tla cham to a nu naw le tar chak lo thlengin dam lo na sang sang in atlak bok to bok si an tan ni khat chau po nga chunga rei du hle maya kan tran puina poisa den chenin mimal poisa an puk top mai hi alo nia kan kuta lut ang chu nimin July ninga sang ni somni pakhat khan pam chairman pu David Z Marle pam treasurer pu Zaurama Marte chuan cheng sing kwa sangli zasari somni chek chu an hlan ta ani min dat khuwa tanga ral tlan te hi zo na thlak chau nam le da ai nam an ni tlang puya chin vek an ni ral tlan te hi an vain mi sang rukvel ni in hriat ani an thalai te chu CDF le CNF mi le sa puin sipai man le soisak an tok na sathina meichia nula le nu te thlengin an mana diklo taka khoin kut an thlak thin ni in an soibok an meiche man zinga mi panga an chuatoa mi somni chuang an la hreng meka tlangwal le pawalai an man somriat borvel an la hreng mek poka tlangwal pakhat phei chu alu an tansak Myanmar sipai te hi an cherowa em ema kholi an hal toa
khodang tam tak a chunga cheng mi puin an tlan chiat san rau sana chung an in le lo tlan san te chu sipai te chu an rokin thil hlu deuh oma piang an la a an ran te thlengin an du an kap hlumin an khoina sa hle min dat khopui hi mi singa borvel chen na ania kapalet khuwa tanga tlan chhia po an zinga hian an tam hle ni in an soi pam kuta tan puina lut nimina hlan tak hi Myanmar poisa in kiat nuai som pariat singkua sangli zali ani khati zong kha ni le phot mai ro se kongai taka ka video upload thin te min lo like saka min lo share saka min lo subscribe sakzel turin in khoina karon dil tak meu chewani in zawa in mang tha vek ule